Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje iz Bruslja organizira tudi veliko dogodkov v Sloveniji, kjer skušamo odpirati aktualne teme. Zdravstvo je definitivno aktualna tema, tako za prebivalstvo kot za zdravstveni sistem, za vse ljudi, ki delajo v zdravstvu, kako organizirati čim bolj optimalno to dejavnost. Vemo, da smo ljudje dokaj nezadovoljni s temi storitvami. In v tem kontekstu seveda smo pripeljali vrsto strokovnjakov, tudi predstavnika Evropske komisije, ki so povedali aktualne trende, aktualne dileme okrog zdravstvenih sistemov, konec koncev ne samo v Slovenijo, tudi z mednarodno primerjavo. Ob današnji konferenci o pripravi zdravstvenega sistema na krize, podobne kot je bila COVID, seveda se zavedamo, da COVID je še prisoten, bi posebej rad izpostavil pomen dobre znanstveno-raziskovalne in pa inovacijske infrastrukture. Gre za področje, kjer moramo desetletja vlagati v ta sistem, da potem v takem kriznem trenutku se znanost lahko ustrezno odzove. Posebej izpostavljam tudi to potrebo, da se znanstveniki na področju bazičnih raziskav uspejo v nekem trenutku, relativno kratkem času, popolnoma preusmeriti v aplikacijo, v tem primeru za iskanje ustreznega cepiva. Even though the pandemic took over 6.5 million lives worldwide, we now know that the real pandemic for nowadays, for the 21st century, is the non-communicable diseases. Non-communicable diseases are all those that are depending on some behavioral avenues. We discussed plenty of them, but when we look at the map of Europe, we see that cigarette smoking is the most important risk factor for now for NCDs in Europe. So to fight smoking, we have different attitudes. Of course, the doctors start, the family supports, we have public bans, we have taxation rising, but this has shown in the past 20 years that we can go down as much as 20% of smokers. We need to introduce a united policy toward the attitude called harm reduction. We know harm reduction from other. We have hard drugs. And now we have methadone replacing the harder drugs. So this is harm reduction. It doesn't mean that the replacements are absolutely health safe. No, they're not. They are simply less harmful. And the same we do have in cigarettes. We have techniques of harm reduction, but the European Union and the member countries have to decide which way to go. Jaz sem danes na tej konferenci naslovila en velik izziv za slovenski javni zdravstveni sistem, to so čakalne dobe. Pri obvladovanju čakalnih dob je treba razumeti, da ni en sam razlog za čakalne dobe, to je premalo denarja za storitve, ampak je teh razlogov 5. Drugi pomemben razlog je ta, da lahko zagotovimo denarja dovolj, pa nimamo zmogljivosti izvajalcev. Tretji pomemben razlog je ta, da lahko imamo dovolj denarja, dobro načrtujemo potrebe, imamo tudi zmogljivosti izvajalcev, ampak ti niso ustrezno izkoriščene. Četrti razlog je ta, da v bistvu ne usklajujemo dobro potreb pa povpraševanja z ponudbo. In peti razlog, ki ga običajno kar odmislimo v javnih debatah, je pa tudi ta, da na strani povpraševanja, ko kolektivno financiramo, ljudje ne občutimo več proračunske omejitve, nismo racionalni pri porabi zdravstvenih storitev in kadar nam razpadajo vratarstvo, kadar nimamo finančnih spodbud na strani povpraševanja, žal ostane samo ta najbolj groba spodbuda, to so čakalne dobe. Danes smo se pogovarjali o tem, kako lahko znanost pomaga pri bolj učinkovitih zdravstvenih politikah in na Nacionalnem inštitutu za biologijo lahko rešujemo en del te tematike in sicer področje enega zdravja. To je koncept, ki omogoča povezovanje znanosti različnih strok za reševanje problemov z novimi boleznimi. Tako smo že takoj ob začetku epidemije SARS-CoV-2 razvili monitoring odpadnih voda, ki pa nam omogoča ne samo sledenje količine virusa in različic, ki se v družbi razširjajo, temveč tudi novih bolezni. Pred kratkim smo na primer razvili test, kako lahko sledimo virus opičjih koz in seveda mnoge druge.